Hah? Selak jarang gede melingku. Ih, nge-7 kan beli ini. Selamat tahun baru loh. Selamat tahun baru masih beli. Man menyambut tahun baru semasa-masa loh. Masa apa? Kadang pesannya masa enak. Manggang B apa akhir tahun. Pancar pisah gane, banyak lebih berkesan loh. Ngekoh. Bada. Nemara kurunan senglah semangat yang abdi. Asal sing ada Pak Dana, nduk bayune beli. Mimi pedaleme. Sing lapisnya loh. Nih, Mi, DJ maling pes beli. di Jemaling. Kini goban beli nih, cocok dari tukang paling. Kasbon mare jak bosi. Mananggo beli apa nih beli? Ikan bakar beli, ajak bir a botol gen. Adi nyalah gatim beli bir, wah botol. Akrat nih beli. Kan beje aja keduel minum aja yang. Konten nyerengsengan ya. Mulai sing tenduk imu gadagan. Mau ngelen pesu, pasti ngelen telah. Oh, nah beli. Jadi yang pesu. Nah, jadi mari makan enak. Man beli ikan bakar loh. Beli. Nih beli. Nah, ikan bakar apa nih beli loh? Adi lelenya ya beli. Membeli nagih ikan bakar. Mentu bebelian lele bakar. Maksud beli ini ikan bakar. Lele kan ikan masih beli. Ikan sih beli ini. Sing sud-sud lengahnya lo. Ikan bakar tuh jangki, kasap, tuna. Encen bire orang lian bir. Oh, ini beli. Ini beli lono kunyit. Yang lono blimbing. Nih. Adi jamu beli aja beberkan ini orang lian bir. Ini belum. Lolos minum. Pasti menek kolesterol beli. Suruh makan ikan bakar. Amun tuh nyai bang pipis kerja apa sih? Sing jani gin hari ini ti. Nu ada hari-hari ben mani, ben puan. Yang jani telang pisi. Apa ngon beli bas? Apa ngon beli token listrik? Nah lama kita coba nakin sini. Besudu pasang beli ini nih. Meripet gatinya ini. Nah, mat kita nanti malu ijep li. Lele tuh habesik. Penyalah gati. Nah, beli. Ye, adi nu mata nasi nih lo. Jangan beli. Ye, saja. Bakat cukangen tuh nih, saping letek ah. Nam kita kalau jumenin letekan beli. Nih beli, tak cuka malu. Dah, ikon ngati. Aduh, yang ngalan seduk pasang awake bana jai konser ini.